ukuthi ubebadubula ngenhlanhla kwajikela imiphoyisa lalikhona laba ufakazi westate lasho ukuthi bambulale kanjani bahamba bawusicingaphi isigamu bamphathisa bathi bebadubula ngoba kuthiwa khona ukukhuluma amaphoyisa ufunda statement esibhalwe yiwona amaphoyisa kodwa akekho ufakazi osalayo asho ukuthi ngempela kuba nje ukuthi amaphoyisa seshilo sekuphelile umphakathi uzokwazi ukuthi nje babulele nje igebengu ebeyibadubula kodwa ubufakazi balokho abekho la ukuze bayikhulumele ukuthi besidutshulwa kanje kwase kuba nje umbuzo wami uthi aphenywa nini IPD ikhona kubuya nini kuzona umsakazweni ukuthi IPD iphenyile yathola ukuthi lamaphoyisa lawa enze kanje enze kahle kubonakala cha hayibulela ngempela ke bekuzigebengu noma basukene baboshwa nini ngamacala bawenzayo bona ubugebengu obuhleliwe lokho kukhulunywa ngawo obushanelwayo mabenziwa amaphoyisa buseshwa nini kukhulunywa nini ngabo obusuke benzile yindaba igebengu njalo kufanele zidutshulwe ke zibulawe zinganikezwe ithuba lokuthi ziphendulele kwenze kanjani lokho mina ngibhlungu ngoba lolu daba lolu liyangithinta ngoba mina nginabafowethu abahlanu abaphansi emhlabathini abaphoyisa athaye badubula kodwa kungamuntu ophenyayo mesenzile nje amaphoyisa adubula kusuke sekwanele kukhulunywa nini iningizimu Afrika ngikhuluma ngesikhabuzo seningizimu Afrika ukuthi kukhulunywa nini ngokuthi kuphenywe ngokusemthethweni ukuthi ngempela ngoba kuthiwa mathi uyamaniswa akushiyo ukuthi uyenzile into akushiyo ukuthi usuyenzile uyamaniswa kuqoqwa nini ufakaza ukuthi icala seliphelile njengoba bebeyamaniswa nje sebebulewe sekuphelile ngeke saphinde kuphenywe sekushameliwe banikezwa nini ithuba abantu unikezwa nini umphakathi le mndeni sukufelwe zihlobo zawo ngiyikhalisa nale kuthiwa bayamaniswa nokuthi bayabulala ngisho ukuthi kuhle ukuthi bayabulala kodwa akufanele ukuthi kube nobukhuthukhuthu okubonakala amaphoyisa ene-use viso ayasatshwa ayaziwa ngeke mina kaBhawuma engena la studio uqhamukweni wadubula ngeke ngiyasakaza ngami mina ngegazi lami ngeke wadubule ngoba ayasatshwa futhi ayaziwa ngibuzela umphakathi nje waseningizimu Afrika ukuthi lawo izingane ezibulawayo ekuthiwa ziyamaniswa njalo kwenzeke kuze kube igaba eziningi kuthiwa ziyamaniswa zikhulunyelwa nini zona iIPD ikhulumela nini ngibuza lokho nje phela sithemba ukuthi abantu ekumele ngabe balalele ngalesi sikhathi balalele ngempela futhi bazokwazi ukuthi basisize ngeimpendulo noma mhlawumbe bafike nabo bayikhulumele endleleni ngicabanga ngelinye ilanga izona ezizoba right ukuthi kukhulunywe udaba olufana nalo lo into esolisayo sifisa ukuthi banesizathu esisodwa njalo mabedubula abantu bababulala banesizathu esisodwa njalo bebadubula badutshululani bona njalo nje badutshula bafika abantu beyihlalela endlini bebadubula njalo abantu bebadubula ngobani asizona izingane siningizimu Afrika siyabona ukuthi instruction ikhona ekhishiwe ukuthi akubulawa abantu kugcine kufa nabantu abangenacala